Почитуван председател на владата на Република Македонија господин Заев, почитуван подпредседател на владата доктор Андјушев, шуми респектуари пронари компании Sagen зотри Бербери, амбасадор и Републикас со Шиприс на Република на Македонис зотри Река, индеруар депутети зонës, nënkryetari Shkupit, të nderuar колег министра, përfaqësues të медијаве. Почитуван председател на владата, почитуван подпредседател на владата господин Кочев Андјушев, почитуван собственик на компанијата, почитуван амбасадор на Република Албанија во Република Македонија, почитуван пратеник од ова зона, почитуван директор на дирекцијата, дами и господа представници на медиумите. Јас ќе се обратам на албански јазик, за да не се повторам со моите соговорници, па затоа би ја замолил преведувачката да преведе на македонски јазик, пошто и ќе го кратам говорот. Pra, sot jam veçanërisht i lumtur që përmbullaksohem një investim tjetër, të ri, këtë herë në zonën e lirë të Shkupit, ku fillon ndërtimi i një fabrike të re, projekt i kompanisë shqiptare nga fusha e industrisë farmaceutike, pra компанија Sagen. Искрено се радувам што денеска во зоната Скопје 1 закружуваме уште една инвестиција со стартување на проектот на албанската компанија од фармацевската индустрија Sagen. Fillimisht, për shkak se Sagen është një ndër ngjarjet më të bukura që na kanë ndodhur për një periudhë kaq të shkurtur dhe që konfirmon trendin dhe ciklin e përshpejtuar të investimeve në Republikën e Maqedonisë. Прво, затоа што Sagen е една од низата убави вести за кусо време, што го потврдува трендот на забрзен инвестиционен циклус во Република Македонија. Edhe atë në prag të antarësimit në NATO dhe fillimit të negociatave për të bërë pjesë e Evropës së Bashkuar, dhe për shkak se bëhet fjalë për një konfirmim të thellimit të bashkëpunimit ekonomik me Shqipërinë fqinje, Shqipërinë mike, si pjesë e bashkëpunimit rajonal dhe përpjekjeve tona të përbashkëta për integrim ekonomik. И токму заради што се случува во момент кога сме пред вратите на НАТО, пред отворените врати на Европа, а потоа и затоа што станува збор за уште една потврда за продлабочената економска соработка со нашиот пријател и сосед Албанија како дел од регионалната соработка и напорите за економска интеграција. Në zonën e lirë ekonomike në Shkup, së shpejti do të kemi një kompani moderne me teknologji të sofistikuar, e cila do të kontribojë edhe në rritjen neto të eksportit nga ana e zonave të lira ekonomike të Republikës së Maqedonisë. Овој пат во зоната, слободната зона Бунаџик, ќе добиеме современа фабрика со најсофистицирана технологија за производство на фармацевски производи, која ќе овозможи изголемување на извозот. Marr parasysh parametrat tjera ekonomik, dua të theksoj faktin që pikrisht me drejtimin të cilën Republika e Maqedonisë e ka ndërmarrë edhe atë integrimin në strukturat euroatlantike, ne 6 muajt e parë shënuam një rritje rekord të eksportit nga ana e zonave të lira ekonomike, po njëkohësisht rritëm edhe investimet e huaja me plot 327 milion, e cila është 3 herë më shumë marrë parasysh vitet e kaluara. И другите економски параметри укажуваат дека економијата ја поставивме на стабилни основи и планот за економски раст дава резултати. Во првите 6 месеци годинава забележан е рекорден влез на странски директни инвестиции во Македонија од 327 милиони евра, што е над просекот од последните 3 години. Pra, procesin e inicuar për integrimin e vendit në NATO dhe BE, tashmë po e ndjejmë të gjithë dhe përfitimet e tyre do të rriten së shpejti me kalimin e referendumit të 30 shtatorit. Значи, придобивките од започнатиот процес за интегрирање на земјата во НАТО и ЕУ веќе се чувствуваат и од сите, а со забрзано темпо ќе се почувствуваат уште повеќе по референдумот одржан на 30 септември. Do të thotë, do të rriten investimet e huaja në vend, do të zbutet papunësia në Republikën e Maqedonisë, do të rritet produktiviteti dhe konkurentshmëria e kompanive tona, po njëkohësisht dhe më e rëndësishme do të rritet standardi cilësor i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.
Значи, ќе се зголеми трендот на странски инвестиции, ќе се намали на невработеноста, ќе имаме раст на продуктивноста на трудот и зголемување на конкурентноста на домашната економија. Në fund, zotri Berberi, një faleminderim i veçantë që pikërisht zgjodhet Republikën e Maqedonisë për të rritur kapacitetin e kompanive tuaja dhe njëkohësisht duke mbjellur një pemë ulliri si simbol i paqes dhe mirësisë, nga ky moment përfaqëson edhe miqësinë e gjatë që kemi midis dy vendeve tona dhe përforcimin e bashkëpunimit ekonomik. Njëkohësisht, siç rritet pema e ullirit me vite të tëra, shpresoj dhe jam i bindur që edhe kompania e juaj do të ketë jetësinë e gjatë siç e ka pema e ullirit. Faleminderit shumë. На крај, господин Бербери, ги поздравувам досегашните наши напори и одлуки да се започне со реализација на новиот проект токму во Македонија, воедно засадувајќи маслиново дрво како символ на мирот и пријателството, кој од овој момент го представува и долгогодишното пријателство меѓу нашите две земји и зајакнатата меѓусебна економска соработка. И како што ќе расте маслиновото дрво, се надевам ќе расте и капацитетот на вашата компанија. Ви благодарам.